ukunyene hari abantu b'abagabo bakanura. Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri iyakure official. Iyakure official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 12 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Icyuka cy'intambara gikomeje kwiyongera hagati y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi yateguje abanyagihugu b'u Burundi kurwana urugamba rukomeye. Yabwiye abanyagihugu b'u Burundi ko batagomba kuryama umugondora josi, ko bagomba guhora biteguye urugamba bagahangana n'igihugu cy'u Rwanda. General Neva yasabye abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo kuryamira amajanja bagahangana n'umwanzi. Yavuze ko atifuriza neza igihugu cy'u Burundi. Uyu mwanzi General Neva yavugaga ni igihugu cy'u Rwanda, avuga yuko gifite imigambi yo kugaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi hagamijwe kuvanaho ubutegetsi bwa CNDD FDD. Harabura gato rero intambara ikomeye cyane ikarota, kuko Ndayishimiye yavuze yuko Abarundi bagiye kurwana umuhenerezo ndetse ko batazemera kwicwa nk'uko abakongomani ngo barimo kwicwa. Aya ni amagambo ya General Neva yavuze yuko abakongomani barimo kwicwa nk'ihene. Abakongomani ngo ni ibinebwe, ntabwo rero Abarundi ngo bazemera kwicwa nk'uko General Neva yabitangarije mu ntara ya Kirundo muri komine Bugabira. Iki ndakibabwire ntimujya mu mukondora zose. Buramatari yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira, mugana aramaze kumugabisha, uzotuvyoga tuzomuvyonga. Aho mwe muritegura ntimugire ubwoba, bajya turazinanye. Aho ndi mu Mugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya cami batigeze batunesha, ubu niho dushobora. Ngaha murabibutsa izina ryo mu Kirundo, murabibutsa muti murazi mu Kirundo aho byavuye. Uti tuzoraba neza. Noneho ntibazari mwebwe mwenyene, twese n'uw'Inyanza rake ari ku rwego rwa Tanzania uraba Kigoma azoba araha. Twese Abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo. Abantu bakitsa nk'impene ukunyene hari abantu b'abagabo bakanura. Uyu mumaze kwiyumvira ni General Evariste Ndayishimiye mu magambo yiwe. Yavuze ko ibintu bizambye hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Abumvise amagambo ya General Neva ibikoba byabakutse, imitima yakutse, ndetse batangiye kuvuga yuko intambara ikomeye cyane yabigiye kwibasira igihugu cy'u Burundi. Irya nino mu banyagihugu ubwoba ni bwose. General Neva amaze iminsi ateguza abaturage b'u Burundi ko intambara ikomeye cyane igiye kwibasira iki gihugu. Irya nino ku mipaka y'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda harimo kugaragara abasirikare benshi kandi bafite ibitwaro bikomeye. Hano General Neva yatangarije aya majambo ni muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo ihana umupaka n'igihugu cy'u Rwanda. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana aravuga yuko nyuma y'aho General Neva atangaje aya majambo, abasirikare benshi kandi bafite ibitwaro bikomeye bakomeje kwiyongera ku mupaka w'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Abamenyesha makuru bo mu Burundi baravuga ko uyu munsi ibitwaro biremereye cyane by'igisirikare cy'u Burundi byagaragaye ku mupaka w'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda mu ntara za Cibitoke ndetse no mu ntara ya Kirundo. General Neva yateguje Abarundi ko urugamba rushobora kwambikana umunota ku wundi, ndetse yavuze ko abanyagihugu bose bahamagariwe kwitabira uru rugamba rwo guhangana n'umwanzi. Yavuze yuko ashaka gutera igihugu cy'u Burundi. Mu magambo ya General Neva byumvikanaga ko afite neza ibimenyetso byemeza ko ngo u Rwanda rushaka gutera igihugu cy'u Burundi.
gusa nta kimenyetso na kimwe yigeze atanga agaragariza abanyagihugu ko abifite neza byemeza ko u Rwanda rushaka gutera igihugu cy'u Burundi. Amakuru atugeraho avuga yuko General Neva arimo kwikanga igiti n'ibuye kubera imirwano irimo kubera mu buseruko bwa Kongo. General Neva yamaze guteguza abanyagihugu, yababwiye ko M23 niramuka yigaruriye Kivu y'Amajyepfo nta kabuza ubutegetsi bwa CNDD FDD buzaba bugeramiwe. M23 ngo izavanaho ubutegetsi bwa Gitega, ndetse ngo hari amakuru yemeza ko M23 izafasha inyeshyamba za Red Tabara zirwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Nyuma y'aya magambo yatangajwe na General Evaristo Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi, irya nino ku mitumba, ku bucimbiri ndetse no mu ntara zitandukanye, ubwoba ni bwose mu banyagihugu. Iyakure official yakoze amatohoza mu banyagihugu, ndetse Iyakure official yamenya yuko ubwoba burimo kwiyongera mu baturage. Abaturage baravuga yuko u Burundi bwaba bugiye kwinjira mu ntambara ikomeye cyane. Ibingibi birimo kwiyongeraho abasirikare benshi barimo kugaragara ku mipaka y'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Abaturage baravuga yuko nta ntambara bakeneye mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bakavuga yuko General Neva arimo kubakwegera akarambaraye. Hashize iminsi abasirikare barimo kwiyongera ku mipaka y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda, ariko uyu munsi noneho ibintu byabaye bibi cyane. Muri Cibitoke, mu Kayanza ndetse na Kirundo, ibitwaro biremereye by'igisirikare cy'u Burundi byegerejwe umupaka w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko abasirikare benshi bafite ibitwaro biremereye biyongereye ku mipaka Burundi buhana n'igihugu cy'u Rwanda. Ku munsi w'ejo ubwo General Evaristo Ndayishimiye yari ari mu ntara ya Kirundo muri komine Bugabira, yatangaje aya magambo akomeye cyane. Reka mbibutse ko intara ya Kirundo ihana umupaka n'igihugu cy'u Rwanda. Ahantu yatangarije aya magambo ni hafi rwose y'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru yemeza ko General Neva aya magambo yayatangaje abizi kandi abishaka, ndetse akayatangariza ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda. Ibintu rero birimo kuba bibi cyane, kuko abihweza ivya politike barabona ko ibintu birimo kunyuka, ndetse icyuka cy'intambara kirimo kwiyongera hagati y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Ngo harabura gato urugamba rukambikana, ndetse u Burundi na Kongo bafite umugambi wo kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Igihugu cya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi bamaze iminsi bakubita agatoki ku kandi bavuga ko bazatera igihugu cy'u Rwanda. Kongo ishinja u Rwanda ko rufasha abarwanyi ba M23 barimo kubica bigacika mu buseruko bwa Kongo. U Burundi nabwo bushinja igihugu cy'u Rwanda ko u Rwanda rufasha inyeshyamba za Red Tabara. General Neva yumvikanye ashinja u Rwanda ko rwahaye indaro abarwanyi ba Red Tabara, ndetse ko u Rwanda rubatoza maze ngo bakajya gukora ibikorwa by'iterabwoba mu gihugu cy'u Burundi. Ibi birego byose u Rwanda rubitera utwatsi, ahubwo u Rwanda ruvuga yuko Kongo ubwayo ifatanya n'inyeshyamba za FDLR zirimo abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Ubutegetsi bw'u Burundi kandi nabwo burimo gukorana ku mugaragaro n'inyeshyamba za FDLR mu buseruko bwa Kongo. Abasirikare b'u Burundi ndetse n'ubutegetsi bwa Gitega barahaye imfashanyo za gisirikare ndetse n'ibikoresho mu nyeshyamba za FDLR, nk'uko amakuru twatohoje neza abyemeza. Inyeshyamba za FDLR ziritoreza mu gihugu cy'u Burundi mu ishyamba ry'ikibira. Muri aka kanya turiko turavugana, Iyakure official irafite amakuru yemeza ko abarwanyi barenga 600 ba FDLR bamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Bakorana n'abasirikare b'u Burundi ndetse barimo kuronka imyimenyerezo ikomeye mu mugambi w'ubutegetsi bwa Gitega ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa, aho bavuga yuko bazagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda banyuze mu ishyamba ry'ikibira, ndetse abari muri Kongo barimo FDLR na FARDC nabo ngo bakagaba ibitero banyuze mu gace ka Bukavu. Hari amakuru yamenyekanye yemeza ko ubutegetsi bwa Kongo, igisirikare cy'u Burundi ndetse na FDLR muri uku kwezi gushize bari bafite imigambi yo kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda banyuze muri teritwari ya Nyiragongo.
ibingibi rero byarabapfubanye ubwo M23 yabahondaguraga maze ikigarurira ibice bya Nyiragongo ndetse n'umujyi wa Goma. Inyandiko zasanzwe mu mujyi wa Goma zemeza neza ko FARDC na FDLR bari baramaze kurundanya intwaro zikomeye mu mugambi karundura wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Aya makuru kandi yanemejwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu kibanyi cy'u Rwanda, Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe. Abihweza ivya politike ndetse bagahinyanyura utuntu n'utundi mu bibera mu karere k'ibiyaga binini baravuga yuko icyuka cy'intambara kirimo kwiyongera, ndetse ko amagambo ya General Evaristo Ndayishimiye yatangarije muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo ku mupaka w'u Rwanda ari amagambo gashoza ntambara. Aya magambo ya General Evaristo Ndayishimiye ngo arateye ikikango irya nino mu Burundi. Abanyagihugu batangiye gutangaza ko bafite ubwoba bwinshi, ndetse hari amakuru avuga yuko bamwe barimo gutegura guhunga igihugu cy'u Burundi kubera aya magambo yatangajwe na General Neva. Bamwe mu baturage babwiye umumenyeshamakuru wacu Ildefonse Habyarimana ko barimo gutegura guhunga igihugu cy'u Burundi kubera ko perezida amaze iminsi ababwira ko u Burundi burimo kwitegura intambara ikomeye. General Neva yeruriye abanyagihugu ababwira ko bagomba kuryamira amajanja. Yabateguje ko buri murundi wese agomba gufata intwaro maze ngo bagahangana n'igihugu cy'u Rwanda yita umwanzi w'igihugu cy'u Burundi. Bamwe mu bihweza ibya politike rero bagahinyanyura n'ibibera mu karere k'ibiyaga binini baravuga ko aya magambo ya General Neva agamije gukangurira abanyagihugu gukomeza kwanga igihugu cy'u Rwanda ndetse no kumva ko umwanzi w'u Burundi ari igihugu cy'u Rwanda. Ibingibi General Neva rero arimo kubwira Abarundi, arimo kubahenda mu buryo bukomeye. General Neva afite ubwoba bukomeye bw'intambara yishoyemo muri Kongo, none M23 ikaba irimo gushagura abasirikare b'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi barenga 800 baraguye mu ntambara muri Kongo. Amakuru yizewe ya kure official yamenye nuko ubutegetsi bwa Gitega burimo kwikanga igiti n'amabuye bemeza neza ko M23 nimara kwigarurira agace ka Bukavu nta kabuza M23 izavanaho ubutegetsi bwa CNDD FDD. Mu Gitega rero ubwoba ni bwose. Amakuru atugeraho aravuga ko General Evaristo Ndayishimiye yamaze guteguza abasirikare ndetse n'inzego zijejwe umutekano ko bagiye kurwana intambara ikomeye cyane. Ibingibi iyakure official yabibateguje kuva kera. Igihugu cy'u Burundi kiri mu bibazo bikomeye cyane, ndetse General Evaristo Ndayishimiye aragaragaza ko hagiye kuba imirwano ikomeye cyane. Ese koko General Neva amagambo arimo gutangaza yemeza ko u Rwanda rugiye gutera u Burundi yaba afite ishingiro? Abihweza ibya politike ndetse bagahinyanyura utuntu n'utundi baravuga ko ibyatangajwe na General Neva atashingiro na rito rifite, ngo nta nyungu na nkeya u Rwanda rwaba rufite mu guhungabanya umutekano w'u Burundi, ndetse ngo nta nubwo u Rwanda rwigeze rubigerageza na gato. Ahubwo General Neva afite ikimwaro cyo gutsindwa muri Kongo, none arimo kumenyesha Abarundi ko ibibazo byose biri mu Burundi barimo kubiterwa n'igihugu cy'u Rwanda. Ngo ni ikimwaro ndetse no gutsindwa gukomeye cyane arimo kubonera muri Kongo birimo gutuma ibibazo byose abyegeka ku gihugu cy'u Rwanda. Amakuru rero aravuga yuko ibintu bikomeje kuyangara ku mipaka. Abasirikare bo barimo kugaragara ndetse n'ibitwaro biremereye, ndetse abaturage bafite ubwoba bo baravuga ko bagiye guhunga kubera ko ibitwaro barimo kubona ku mupaka w'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda birimo kubahahamura. Abarwanyi ba M23 bamaze kurasa indege ya FARDC. Ndasubiramwo. Abarwanyi ba M23 bamaze kurasa indege yo mu bwoko bwa kajugujugu y'igisirikare cya FARDC muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo. Ni mu rugamba rukomeye cyane rukomeje kubera muri kariya gace aho M23 irimo gukataza yerekeza mu mujyi wa Bukavu. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane mu ntera y'ibirometero 15 gusa werekeza mu marembo y'umujyi wa Bukavu.
rero imirwano yabaye kuri uyu munsi igisirikare cya Kongo cyakoreshejemo indege z'intambara, aho indege za Sukoyi ndetse na za kajugujugu z'intambara zamishije urufaya rw'amabombe ku barwanyi ba M23. Amakuru yizewe amaze kutugeraho aremeza ko imwe muri kajugujugu za FARDC yamaze guhanurwa n'abarwanyi ba M23 muri teritwari ya Karehe. Amakuru yizewe arimo kungeraho muri aka kanya avuye mu masoko yanjye muri FARDC ndetse n'amakuru arimo kuva mu masoko yanjye muri M23 yose aremeza iby'irihanurwa ry'indege ya FARDC muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo. Biravugwa ko ari indege yo mu bwoko bwa kajugujugu y'igisirikare cya FARDC yari irimo kumisha urufaya rw'amabombe ku barwanyi ba M23. M23 yayihanuye ndetse yangiritse mu buryo bukomeye. Amwe mu masoko yanjye aravuga yuko abantu 3 baba baguye muri iyi ndege, gusa abandi baravuga yuko iyi ndege yaba yari irimo abantu 2. FARDC iravuga yuko abapfuye ari 2 nk'uko amasoko yanjye arimo kubyemeza, ariko ku ruhande rwa M23 amakuru arimo kungeraho aravuga ko abapfuye baba bageze kuri 3. Ikizwi cyo nuko abari barimo bose bitabye Imana kandi barabarirwa hagati ya 2 ndetse na 3 nk'uko amasoko yanjye arimo kubyemeza muri FARDC ndetse na M23. Muri aka kanya turiko turavugana rero imirwano ikomeye cyane irakomeje. Abarwanyi ba M23 batangiye kwigiza inyuma FARDC n'abambari bayo. Imirwano ikomeye cyane irimo kubera mu ntera y'ibirometero 15 gusa berekeza mu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 batangiye guhondagura abasirikare b'u Burundi. Amakuru arimo kungeraho muri aka kanya aravuga ko Abarundi barimo gutakaza umubare mwinshi w'abarwanyi ndetse ko abarenga 70 baba bamaze kwitaba Imana muri iyi mirwano irimo kubera muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru arimo kungeraho aravuga ko FARDC ndetse n'abazarendo bamaze kwirukanka cyane, bamaze guta ibirindiro byabo. Birimo kwigaragaza rero ko ibirindiro bya nyuma bya FARDC byari biherereye ku ntera y'ibirometero 15 werekeza mu mujyi wa Bukavu bigiye kwigarurirwa n'abarwanyi ba M23. Abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba Afurika y'Epfo nibo barimo kugaragara ku rubuga rw'imirwano, aho barimo guhangana mu buryo bukomeye na zino nyeshyamba. Gusa amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko nabo batangiye gusubira inyuma kuko M23 irimo kubacucuma mu buryo bukomeye. Uyu munsi rero wabaye umunsi mubi cyane ku gisirikare cya FARDC. FARDC yakoresheje indege z'intambara mu kurasa ku barwanyi ba M23. Gusa imwe muri izi ndege M23 imaze kuyihanura ku mugoroba wo kuri riganekerezo rya 11 mu kirere cya teritwari ya Karehe nk'uko amakuru yizewe arimo kubyemeza. Abarwanyi ba M23 bamaze kwigamba rwose ko bamaze guhanura indege y'igisirikare cya Kongo, ndetse M23 irimo gutanga gasopo kuri FARDC ko nikomeza kurasa mu bice bituwemo n'abasivile izindi ndege zabo zose nazo ziza guhanurwa vuba na bwangu. M23 yamaramaje iravuga yuko igiye kwigarurira umujyi wa Bukavu. M23 iravuga yuko mu mujyi wa Bukavu harimo kuberamo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse n'ubwicanyi birimo gukorwa n'abasirikare ba FARDC ndetse n'abazarendo. Uyu munsi rero imirwano irakomeye cyane ndetse urugamba rukomeye cyane n'urwo kumaranira pozisiyo za nyuma za FARDC hariya muri Kivu y'Amajyepfo werekeza mu mujyi wa Bukavu. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku ukorera mu buseruko bwa Kongo aravuga ko M23 iri ku muvuduko ukomeye cyane ndetse ko bigaragara ko noneho yamaramaje igiye kwigarurira umujyi wa Bukavu. Uyu munsi M23 yasohoye amatangazo ndetse yatanze gasopo kuri FARDC kubwicanyi bukomeje kubera Bukavu nibukomeza nta kabuza M23 iza kwigarurira umujyi wa Bukavu.
ibintu ntabwo byoroshye rero kuko imirwano irimo kubica bigacika. FARDC nayo yakoze ku bafatanyabikorwa bayo bose, abasirikare ba Afurika y'Epfo, Abarundi, abazarendo ndetse n'interahamwe za FDLR, zose zirimo kugaragara ku rubuga rw'imirwano muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu munsi rero wabaye mubi cyane kuko indege ya FARDC yahanuwe ndetse n'abasirikare ba FARDC barimo kwirukanka kibuno mpamaguru aho barimo guhunga urubuga rw'imirwano. Hari amavideo yafashwe n'abanyagihugu berekana neza FARDC irimo kwirukanka irimo guhunga imirwano. Hari amavideo kandi yagaragaje indege ya FARDC irimo gushya igakongoka, ndetse bigaragara ko hari umwe mu basirikare ba FARDC wakomeretse mu buryo bukomeye cyane, bigaragara yuko yahiye umubiri wose. Iyakure official ntago yashimye gutangaza aya mavideo kuko ari amavideo ateye ubwoba, ndetse imikorere ya YouTube ikabitemera ko dushyiraho ibintu biteye ubwoba mbe n'aka kageni. Muri aka kanya turiko turavugana rero urwamo rw'amasase rukomeje kumvikana muri Kivu y'Amajyepfo. Imirwano iracyakomeye cyane ndetse M23 irimo gushyiramo imbaraga ngo isunike abasirikare ba Afurika y'Epfo, Abarundi ndetse n'abazarendo barimo kugaragara ku rubuga rw'imirwano muri Kivu y'Amajyepfo. Uko bigaragara kose rero abihweza ivya politike barasigura neza ko M23 igiye kwigarurira umujyi wa Bukavu. Mu gihe rero M23 irimo kwerekeza i Bukavu, FARDC n'abafatanyabikorwa babo biravugwa yuko bafite umugambi mubisha wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru arimo kutugeraho avuye mu mujyi wa Bukavu aravuga ko igisirikare cya Kongo, Abarundi ndetse n'interahamwe za FDLR bamaze gushinga ibitwaro byabo ku misozi ikikije umujyi wa Bukavu, aho ibi bitwaro byabo iminwa yabyo irimo kureba mu gihugu cy'u Rwanda. Ibitwaro byabo barimo kubitunga mu gihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru avuga yuko mu gihe M23 yaba yigaruriye umujyi wa Bukavu ndetse ngo hakaba imirwano muri uyu mujyi, FARDC, abazarendo ndetse na FDLR ngo bazarasa mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko iminwa y'imbunda za FARDC barimo kuyirebesha hakurya mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Hashize iminsi ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi bafite imigambi ikomeye cyane yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ndetse barabigerageje ubwo barasaga mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru aravuga yuko Kisekedi na General Ndayishimiye bakomeje gutegura ibitero bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ubu rero amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko igisirikare cya Kongo kiri mu mujyi wa Bukavu, interahamwe za FDLR ndetse n'abasirikare b'u Burundi rwose ngo bashobora kuzarasa mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe urugamba rwaba rubananiye mu mujyi wa Bukavu. Hari amakuru arimo kongeraho yemeza ko ibitwaro byabo bamaze kubishinga iminwa yabyo irimo kureba mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ngo mu gihe cyose FARDC izabitsinzwe mu mujyi wa Bukavu bazahita barasa mu gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwatanze gasopo inshuro nyinshi kuri FARDC ndetse n'abandi bose bashaka guhungabanya umutekano warwo. U Rwanda rwavuze ko umuntu wese uzagerageza kurwishoraho azaba yiyaguye kandi ko azahura n'ibyago bikomeye cyane.